darsu 4 e nder babu 56 toujours wa fi riwayati naɗe fillaye goo no o darsu ɓaawo darsu 3 feƴƴiri noon no ari e riwaya goo qala jabir maki lamma hufira al khandak tumande fosewol khandak ngol aseteno ra'aytu mi yi'i bin nabi annabaji allah sallllahu alayhi wa sallam khamasan hande ɗum heege legoy fan kafa'atu awa mi fewtiti directement mi yonitori mi fewni legoy ila imraati faade kaɓe ngo fa qultu mi landimo mi suudimo hal indaki shay'un est ce que ɗa mari ɗo seeɗa e ñaamete fa inni min ra'aytu mi ibiri sahla bi rasulillahi ene laaɗa allah sallllahu alayhi wa sallam khamasan hande fadidantiɗi nde fa akhrajat ilayya o yaltinani lan jiraban sakuhum fihi no e makko sa'un sa'ire nden goto min sha'irin wala na tawi meɗen mari buhaymatun dammum daajinun huri kun kadi fa dabahtuha mi hirsi kun wahanati sha'ir ɗo no monti min awa wa fahanati sha'ir awa o duufi ngawri ndin fa faragat o gayni ila faraghi faade gaynande an nden aligoy men gaynidi o qatta'atuha mi hutti kun fi burmatiha e nder guril maggil on summa wallaytu mi fewtiti ila rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam fa qalat sonnajo wi la tafdahani wota hersino yande bi rasulillahi kane laaɗo allah waman maho eɓe wonduɓe e makko yaha ɗon addoya joni komo wi tawata ɗum ɗo yonataɓe fa ji'tuhu mi arimo fa sarartuhu mi suunimo fa qultu mi inni ya rasulallahi dabahnaha min hirsibo haymatallana dammel ni nangel men mari woto hantu mi duufi sa an sa'iri nde goto bet mi sa'iri immorde ngawru fa ta'al aru anta an wa nafarun e kono seeɗa wuma aka wondude e ma fa swaha rasulullah sallam nelaɗo allah sonki fa qala maki ya alal khandak kono yo yimɓe khandak inna jabiran ande no jabir kadu sana su'uran gomɗi o golli golle defani on ñamete fa hayya halla bikum yahe fewnon e muɗum fa qala nabiyu annabaji allah sallah sallam maki la tunzilunna yaw wota o jippin burmatakum fayande mon nde wala tahbizunna wota on piyu ajinakum condi mon ndin hatta aji hami hewtanani o wi o fa ji'tu mi ari wa jaa annabiyu annabaji allah sallah sallam kadi ari yaqdumu nasa imo ardiɓe yimɓe hatta ji'tu hami ari imraati kaɓe ngo fa qalat o wi ilan bika wa bika konno waɗɗa konno wayi fa qultu minni qad fa'altu gomɗimi wi alladi nden hunde ɓulti nde wi'uɗa fa akhrajat o yaltin ajinan condi ndin kanko ne laaɗo fa basaga o tutti fihi e nder mayri wa baraka o tori barki e muɗum summa amada refti o fandani ila burmatina fayanda men nden fa basaga o tutti e nden kadi wa baraka o tori barki summa kala refti o maki udu nuddu habisatan taƴowo biredi on ɓiyowo biredi on blanceje on faltak bisma aki yo piyu biredije ɗen wondude e ma wagdahi jippina min burmatikum immorde fayande mon nde wagdahi mutinon wagdahi ñeɗon wagdahi ñeɗa min burmatikum immorde fayande mon nde wala tunziluha haro jippinalde wamta e ɓen noon alfun koɓe wulure 1000 personnes fa uqsimu billahi mi wondiri allah la akalu wallahi ɓe fof ɓe ñaami hatta tara ko waaɓe acciti ɗon wan harafu ɓe wayliti ɓe hooti wa inna burmatana tawi fayande amen nden la tahittu kama hiya hinde fatira hinde heewiri wano nde heewirno noon hunde ɗoytaaki allahu akbar wa inna ajinana no condi amen ndin la yuhbas hinde piye biredije ɗen kama ho no wonirno noon hunde ɗoytaaki ɗawlu konngol makka wi ɗon aradot weeɓitino ko dayton fetere بدم القاف وإسكان الدال وبالياء المسنات تحت لي ويكون دون قطعة غليظة كهونتر جند مون كهونتر مون سلبة فترة إريد من الأرض تليد لا يعمل فيها الفاس تواتا بيغا سوا وانان غوتون والكثيب كويت كثيب أصله لسلم تل الرمل
ko tintire jaare wal murad ko fanda hunada on suaratu nde wonti kayre fetere nde turab bumbulaydi na iman newindi wawa ɗum maana mum ahayala ko ɗum woni maana newi ɗum wal asafi ko wiyete kon asafi al hajaru ko kaaji allati ɗen yakunu wonayɗe ɗen alayha e hoore ɗe yakunu ɗe laatoto ɗe wonata ala e hoore mum alqidaru rende mi mana ko kereje ɗen ko wiyeten kon kere ko ɗum wiyete al asafi en faami ka firo hadisi on to en feƴƴino wonde o waɗi fayande nden ka hoore kereje wal burmatu wiɗen dow to tawi fayande nden baynal asafiyi ino hakkunde kereje ɗen wande en hettano firo gonno laaɓiri nane wal burmatu tawi fayande nden on yiltoto ka ɓaawo ɗero baynal asafiyi hinde hakkunde kereje ɗen kadi kadat gomɗinde eɓɓi kayre fayande nden kañum ñamete kon kader fayande tandi junde ɓendata arten noon ga ɓe inni en watadagatu hara on ɓiƴondirali ay tazahamu hara on ɓiƴondirali almajaatu heege aljuu ko heege wa huwa bi fatil mim wal khamasu ɗe hande bi fatil kha'il mujama wal mimu aljuu toujours ko heege wan kafaatu ka wiɗum mi yonitori ka ɓengan kisan ay inqalabtu mi wayliti direct wa rajatu mi rutti wal buhayma ko wiyete buhayma ɓe dammil bayi tasghiri ko fanɗingol bahamatin dammel ko fanɗingol da ko wigol dammullegol waya ɗum al anaɓu ko ngeloba ko wigol ngeloba ko fanɗingol ngeloba bi fatil ayn sabu ko ayni on waɗa kon paccal sabu ko ayni on waɗa kon paccal waddajinu ko wiyete dajinu piyobiredi on yallati ko woni on alifatil bayta wowɗo ka nder suudu gollowo ton on wa suuru ko wiyete suuru atta'ama ko ñamete alladi on yuɗu annasu ilayhi mirtuɗo mo jama noddete moɓe e hoore mum wowa kon ɗum wowa ko wiyete a suuru on kalima ɗon o moɗon bil farisiya koye langue farisiya wona haala arabo wiyete a suuru wa hayya hala tolimon ay ta'ala o are wa gawli ha konngol sonnajon ko wiyani ko modi makko bika wa bika ay khasamta wa sabbattahu e a wenjoyi nelaaɗo ne a yennoyi nelaaɗo alegoy sabu noddoygol nelaaɗo jamawil e hoore kanñi hallo ko ɗum sonnajon faandi lianna sabu kanko ɗi tagadat o jooɗike o fiɓi anna alladi wonde ko ñameten indaha wonkum ka makko layik fin wata yonude ɓeeɗo fof fastahayat o hersi wa khafi o suuɗi legoy alayha ka makko ma akrama allahu konko allahu on teddini subhanahu wa ta'ala bihi sabu muɗum nabiyahu annabajo makko on sallallahu alayhi wa sallam min hadi l mu'jiza immorde oɗo mu'jiza azahirati feeñuɗo wal ayati l bahira e ndeɗo mande feeñude basaga o tutti ay basoɗa o tutti o yuqal no wiye aydan kadi basaga basoɗa fof ko gotum basaga fof ko gotum salasul khatim ko langueji tati ko kalimaji tati wa amada o fandani bi fatil mim so ko mimo waɗa kon paccal basada ko o fandi wagdahi ñeɗa ay agrifi mutina ñeɗa wal miqdahatu e ñeɗirde nden al migrafatu ko mutinirde nden wa taghittu tayinde fata ay li ghalayaniha tawno wodani fatugol mayɗon sawtun hito no wadde bar ko ɗoni fatugol wallahu alam wa anas ƴettama anas radiallahu anhu taala make qala abou talha wiyani li ummi sulaym qad sami'tu gomɗiminani sawta rasulillahi hitone laaɗo allah sallah sallam da'ifan tawi ko ngolongo arifu mi andi kisan fino e makko alju'a heege hal indaki est ce que no e junngo ma min shay'in goɗɗum fagala to naam no mari ɗo seeɗa fa akhrajat o yaltini atrasan nenkal min shahirin immorde e gawri thumma akhadtu khimaran akhadat khimar refti o ƴetti khimaran laha tiggare makko nden fa laffatil khubza o taari biredi jeɗen o buumi ɗe bi badihi yoga e tiggare nden summa dasatu refti o suuɗi ɗum tata sawbi mi suuɗi ɗum tata sawbi ka ley conci am mi surni ka ley doloke am wa raddatni bi badihi o jonnitilan yoga e muɗum summa arsalatni refti o nelilan ila rasulillahi kane laaɗo allah on
فذهبت به مياد مكة مياد بلدي جدًا فوجدت متي رسول الله جالسا متولي في المسجد كجولر ومعه الناس بين يتق مكة فقمت عليهم ميمي مأبه فقال لي رسول الله لا لما كان لم أرسلك أبو طلحة فأبو طلحة نلمانه فقلت مني نعم كان كنيلا فقال لي طعام اكفي نعمتي ونلرما فقلت مي نعم فقال رسول الله قوموا يمي فانطلقوا بي فانطلقوا يهم فانطلقت من ميه بين أيديهم يسمع به حتى جئت هامي هرمتي أبا طلحة فأخبرت منهم بتمو أبي فون أرض فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله وابننا لا الله سينو دي بالناس يمبين وليس عندنا إمرال ما نطيم كبفو بواوة نيامود فقالت سنة جمعي الله ورسوله أعلم الله نلاد ما كنفري عند كبواجه باب يتام بريكوني فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله فأفتي أن لا الله فأقبل رسول الله نلا صلى الله عليه وسلم كدي فتي ما هو ندي مكة حتى دخل هابناتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماكي هل ما عندك يا سليم أدنا كونكو مرتا نيامتي مجدد أنك يا سليم فاتت بذلك الخبز وأدي كوي بريدي فأمر به رسول الله نلا الله صلى الله عليه وسلم يمر كوي بريدي ففت كوي أدتا بمعنى بريدي جدن فكا وأسرت عليه حامي إهور بريدي سليم ukkatan saako maɓɓe fa adamatuhu ɓe moddini birediji ɗin fof muɗum ɓe wuji saako nebban kon koye mum ɓe wuji e birediji ɗin summa qala fihi rasulullah sallam rettene laaɗo allah maaki wutti e birediji ɗin machallah konko allah hoddiri en yaqula yoɓe wi'u summa qala rette ɓe maaki idan li asharatan duŋinano sappo ɓe naata faadena lam o yananiɓe fa akaloɓe ñaami hatta shabihu ha ɓe haari summa haraju rette ɓe yalti ثم قال رسول الله ماكي إذن لأشر يانا سبك ديناتا فأذن لهم ويانا نبه فأكلوا حتى سبئوا ثم خرجوا ثم قال رسول ماكي إذن لأشرة فأذن لهم حتى أكل القوم كني بجردي هاي بنيامي كلهم بدن دانغل وشبئوا بهاري والقوم تيم بين كوبن جلو 70 رجلا أو 80 كوبن كابان دنجت ما كابان دنجت أي كلهم إني أنانه riwaya ahlu suffa yimɓe sufa ɓen no wi'a kongoɗe no woodi arɗi wiiɗi ko capanɗe jeeɗɗo no woodi kongoɗe arɗi wiiɗi ko capanɗe jeetato o riwaya ɗo hino addi noon ɗiɗi ɗi kala wandi riwayaji ɗi no ɗuuɗi riwaya goo ko yimɓe Khandaq ɓen Aba Talha nodduno ne laaɗo moɓe ɓe ari e riwaya goo ko yimɓe suffa ɓen muttafaqun alayhi wa fi riwayatin naari fillay goo kadi to ma zala serali ɓe yadhulu هبنات 10 صفا ويخرج يلت 10 صفا حتى لم يبقى هاتا يهداك منهم بأحد إلا دخل سيونا وناتي فأخلوا نيامي حتى شبع هاي ثم هيئها رفته بلدون فإذا هي مثلها تيدون هنا وإيرمون وإيرنو هنا أكلوا ثم نيامون منها أمودون تيدون دويتاك في رواية ناري في الله فأكلوا بنيامي 10 صفا حتى فعل ذلك هذا جردنا 80 رجلا وقت كبان نجيتته ثم قال النبي هيبتنا أنا باجر صلى الله عليه وسلم نعم كان ينكد بعد ذلك باود أنه أهل البيت يجيب بينغو إنن كان سورتون كان بكاد وتركوا بأشتي سورا هاني دونكو نعمة يونو يجيب بنود مو بمنكد هاني نعمة كان يبين باوتو سورا نو كو حال فارسية وحال عرب وفي رواية ثم أفضل refti ɓe teddi alegoy ɓe ɓurni ma balago jiranahum konko wawata yottinde timmina sako e maɓɓe ɓe alegoy ɓe fof maɓɓe ñaami ha ɓe hebbini deedi maɓɓe ɗin ɓe luttini fi riwayati naari filla an Anas ko ƴetta Anas qala wi ji'tum inni rasul mi ji'tu mi ari rasulullahi kanelaɗo sallallahu alaihi wasallam yawman ñandego fa wajadtu mi tawimo jalisat mo tooli ma ashabihi wondude sahaba makko ɓen وقد أصاب تيغم ليه محد بطنه ريد مكون بإصابة كأبل فقلتم إنني لبعض أصحابي يغاي سابع مكة لما أصابه وفيهم دون حقني رسول الله نلاد الله صلى الله عليه وسلم بطنه تيغ مكة فقال بيني من الجوي كوي مرد هيغتو مولد على الموسود كو هيغ فذهبت مي إلى أبي طلحة كأبي طلحة وهو زوج أم سليم بينغ أم سليم أنه بنت ملحان بنت ملحان وأمي كان كأبا طلحة
wa huwa ko kanko Aba Talha zawju ummi Sulaym woni moodi ummi Sulaym o binte Milhan. Fa qultu min ya abata ko ayyo baba ko ɓiɗɗo makko on ari o yini ko ayyo baba. qad ra'aytu gomɗimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaba o haɓɓi batanahu reedu makko noon mbi sahabatin kaɓɓol. Fa sa'altu mi landi ba'da ashabi yoga e sahaba e makko ɓen fa qalu ɓe inni min al-ju'i ko sabu heege. Fa dakhala Abu Talha on sa Abu Talha moodi biro makko on kanko na o woni ben makko kono ko ɗo ƴetti biro makko o naati ala ummi ka biro fa qala o landi bira ummu Sulaym ko woni biro Anas hal min shay'in est ce que goɗɗum no ɗo ko ñaamete. qalat o jaabi na'am sonnajo wi indi kisarun miɗo mari ɗo kuntoy min khubsin immorde biredi wa tamaratun e tamarohoy. fen jahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinelaɗo Allah on ari en ɗo siɓe senike wahadahu kamɓe tun asbanahu ɓe waway nafaade ɓe haara. fen jaa akhar si goɗɗo goo noon ari maahu wondude ene laaɗo ɓalla anumaray ɗum ɗon fanɗanay ɓe de yo naytaɓe. wa zakara tamam al hadis ko ni o jantori ko hedditi kon e hadis on. ray dambugal meɗen ngal 56 ko ɗo woni ko lanni kangal dambugal ngal en sendingal en waɗi darsu nayyi fiyo en rewto faamen. haray ko darsu sattuɗo on yii kotto kattare nder lukaje sattuɗe on ko janngude e nder dambugal ngal he kala ko faamini jange rewto ɗum ɗo kala ɗi alko tata kadi on faaminaki haray enele ƴette qissaji ɗin ƴetton nafoore koni koye dambugal ngal ko andi gollen haaka sahabaɓe ne laaɗo ɓen ene laaɗo Allah on soñjori heege e koldan jaka anda an kadi si Allah jalli borima heege e koldan hollali mo añuma o jarri borino ɗum ɓe o ɓuuri yiɗude ko ɗum woni nafoore kon e kañum dambugal ngal. haray noon baraji molanaɗi wiɗen hino e heege e tampere e sonja e koldan kono enen yo Allah waɗir baraji men ɗin ka harande wata Allah jaɓi bori en miskinankaku ko fi hon ɗum sa'i on ka fewdiɗo hande si a mara a kunsidirtake si tawi miɗo andi moƴƴere kowoni e angal an kadi ɗa mari moƴƴere kowoni hiɗa andi moƴƴere e baraji kowoni e angal oɗa kadi no andi ɗum si goɗɗo e men holima welama hakkude ɗon o soñjotako o sabotetake o wirtetake o hoynetake kono ɓa ko min tun e an tun min tun e ono wonɓe jentade ɓen ko enen tun andi moƴƴere kowoni ɗum heɗitiɓɓen anda en ƴettale 5% ma 10% e junngo heɗitiɓɓen haray no metti fi ɗum haray wotan yelo koldan dey wotan yelo miskinankako ko gonga nelaɗo hino yelotono ɗum kono wotan en yelo ɗum toroɗen Allah moƴƴere makko nden yo Allah risin en yo Allah alɗin en. haray noon ko ɗo wonɗen darnude hella ɗo feendo hande darso men on ko hella ñalorma woni ko waɗira jon noon fana on heewi ɗo aray ɗen darnude ɗo fowto ɗen yaha juula fana on dara si fana goo kadi heɓike awa juulora on ɗon kadi si tawile ko o fanaɗa tun heeɓi en yii dambugal kon ɗen janngude fi mum kon haray en gollitiray ko woni kon e darso on haɓɓen reedu ndun aren continue darso on kono noon Allah yo heɓoye hara reedu haɓɓaka allahumma amin. kala ko famini awa kala ko faminaki wona gandal ko anni e toujours mi haalani on ko yo on naftoran ko yo on gollinan ko yo on naɓu nafoore an yiiduɗen en yiida mi wuuriwo mi maayiwo ko yo dendanangal nanayɓe haala an kan koyo ɓe naftoran ko ɗum naadilan e ɗum koyo mi kurkano diina kam mi kurkano musidɓe en julɓe ɓen kala janga embere ngel mi faami ngel fiyo kala henndu ɗum ɗon ko alda e accutugol tan perdugol tan yaha jooɗo ka juulide ma ka l'école yo on tigi yooɓo ka auto mum ka ngesa mum ka avion ka boutique mum ka bureau mum ka kan ka juulirde ka suudu makko ka danki makko fi on tigi yooɓo janga nganto ko o faala jangude kon kono o mara tan ko ɗum haɗi o janga ka ittugol ngon nganto ɗon fiyo gonɗo nganto iw numéro téléphone fi landitagol kala lukaje sattuɗe ɗe on faamali ga landitagol lan simi waway faaminde on ɓuri ɗo mi faamina 631 60 53 09 628 60 53 09 657 même numéro ka sottelgi kadi même numéro wallahu a'lam.